alinsira. Agora, ita se repete fale sura adição ho total rua. Limampuan ida, aumenta tang limampuan ida, hamutuk rua. Agora, ita usa fale fatuk musan ida, aumenta tang fatuk ida, hamutuk rua. Kanuru ida, aumenta tang ida, hamutuk rua. Agora, ita se halo adição ho total hat no 5. Pronto, ita hahu ho total hat. Hotu-hotu foti. Limampuan tolu, aumenta tang limampuan ida, hamutuk hat. Ida, rua, tolu, hat. Agora, ita usa fale fatuk musan tolu, aumenta tang ida, hamutuk hat. Ida, rua, tolu, hat. Kanuru tolu, aumenta tang ida, hamutuk hat. Ida, rua, tolu, hat. Tuir mai adição ho total 5. Hotu-hotu foti. Limampuan hat, aumenta limampuan ida, hamutuk 5. Ida, rua, tolu, hat, 5. Agora, ita usa fale fatuk musan hat, aumenta tang ida, hamutuk 5. Ida, rua, tolu, hat, 5. Kanuru hat, aumenta tang ida, hamutuk 5. Ida, rua, tolu, hat, 5. Parabéns! Baalin sira hotu, bela sura adição ho hau. Ita se aprende fale formas geometria de husi música. Mai ita hananu hamutuk. Quadrado magnénia iha sikunha nya isimbada koang hanesan kasyaida nya isimbada koang hanesan kasyaida sirkul magnela iha limang no ai belehetang iha bola roda no loro belehetang iha bola roda no loro retanglu magnenia iha sikunha nya ising narupe beshanesang oda matangnya ising narupe beshanesang oda mata yang ku magnenia iha sikuntolu nya iha ulume hanesang rama oang nya iha ulume hanesang rama oang. Tuir mai, ita se repete fale forma retângulo no quadrado nebe ita aprende ona. Mai ita repete fale ho forma quadrado. Bolacha, mesa, caixa, surat tahan. Mai ita repete fale ho forma retângulo. Quadro, telefone, oda matang, janela. Parabéns! Imi hotu hatene ona forma retângulo no quadrado ho los. Keta haluha